Asante sana ndo sefuzuritkuru oigato kunere edin boema e channel ya boema yan production itkula ero gine no mongo bri ya wisi mongo no chet nguma kwa so mene international karibu sana. Yes. Abo mwana Ndiye mbono Mr. Boema. Rafiki yangu makamangi nago kinaiche kwa nyaka kama ni kuriala ase kaberi ko tutarira sasa mtata sana aya kosa kwa sa tuta ingongi ko ke Nairobi meta watanga wananga kwa sa international ya tuka usi sikio kwa sa bi na win spark tuta ingongi mission ne mission ne ko be ko mara na ko sereke ha emi ki to wilu to ski ya karonge bere ko tiena to ko ski pa uta di uta nyang ora to tambora ngati to ji to chengo to to ya kila kitu kana to kumberi bila ya sana bado mwajareni to chengerani bado ni si akanya ne roki miaka 60 yes so kwa sa tuta ingongi ya asa morige reti na kwa sa awange bakuma sumbusia yes kwa sa sumbusia au ama kwa sa na sumbusia mburu ndo de pande ya kwa sa sumbusia yes for now na kwa na iga kulia la Mr. Boema obwama kwa sumbusia kwa sa ekine endeke ego santi nyingena atari kirase abantu bakogerera ikintu sanja sumbusia na kwa mabo the voice ni ane aroro na dediti onsongo musongo sile so when I joined si bandi ane kwa kwasa abana bari bande ari kubugira mbo bari na ari kubatika that's why erone posta ekorosia kulikunga sulusia wasebana sulusia stroke kwa yani bari bande elitalia kuna sulusia na inche stand for kwasa igatutebe bande ya sulusia na robande kwasa no teli era kwa lakini ababugi bari ya torata babono obwa kwa na sulusia banda ngotere ko like torata benga sulusia ne rangeri go chepa form yeche nyonsi gose nektora akawa kwa tena bana ba ndi kile example tutakaro kya bagusinga tutagira abantu turabamo kunaba bakora Tipio ke jasi ya buat ji nyingi lakini ile pale baida ya rengi pale ya por minari ojo tera muy tera muy ego ate sana iri iri masa pas pero mbote shwa sike tari mero kan kanyo ego sana iri ake ni mundu usne aga tera muy ya ego sana ake so itu jamme gara mundu na prueba no spia de mundu to ya sara abakoni baransa jina mashabiki naro abwata bakabona ikira de ko bagana bateba gusenga ingenje ko ndaga no tenje ko ndaga so pese ko tabenga kwa tabwati tabwati ngana imbe tabwati ngorombe ernanche tinga sumbusia te akawa sumbusia na kwa tabenga kwa no hiyo ndaka nikire wapi ama shabiki na rasa ni pan ama shabiki alimontegarede barimo gotega isanchito ni ngoraba ina ta bere umuntu otegereza sani asunguzia ninje berete ini dia digurete umenya ko ngo taka kondamana aturi usunguzi ugo tisa digirita ndo saranga ndo ama shabiki na rabu ndo chamo ata tani na ki tira ata support yo ndale lakini tadi kuna kutoka ana aya kwa sababu ki mingo birukanga mingo tayari biri biara ta kana ngi podis ya bantu bangaini nandi sikisi bantu mbali ko limbia abantu ndo para ndo ko yes unajituma umuntu nakoroka sinzi kuma ya sure because ni kata bona una bona ko tera kaya uta na bona na kwa sababu tera kwa tingonya yes ani ngoweka kaya kamera ngato ko sasa so kwa asuku kwa na raga o amate wako akwa ni ralende amashabiki ago tateba most of the conflict igagere between a band nere abo umongwana ku mumanyi wa Kenyatta
naro kunere nga ziko vijana abuna buba jita bakangana baro ibandete bakangana abuna abusumbusia bangya tenga tulisumbusia. Yes, but at some point they clear to renga there is this management asset was management ira different tabo. Yes, management badong joro kwa nyara sasa zingine kere ne bandi ende ya mwanya wa Kenyatta kero kende kere andre to za tenga mura cheka mwike renga mwa chiramu through the management wase banda baponte rinje ndote na barao iganda ya mashabiki kwa iwana sisi tukosa nao na bantu dusikirime ndubwata masikani umuntu una yose buziko bijana no muntu dusikirime na heto kuyingo muramano nditwe yasho umwanya kinyuka iyo dusikirime era 100% to kuyingo muramano nditwe ya na mashabiki de urtama ngayo urtaba injire ngao because no mu manyo yana ma de nagi kisani chibitere na no promotion ni kore so tabu atimangana nda alima ngenda bate ikintu kana ro abantu bakora kama de injira abantu bakora kiro bakora ngiri injire nga injira ari ngiri de ro dale ya sure bona bora yo injira ko ngiri de bauti na baru de bauti ado ndita yo kana tinga na ndo chamo bore gas ikintu ngiri na ki orana batana ki osona bata ya bana bana ki mutago chamo koma bakito mwana hago tandira eredore ya sure ndale na kurugoti abandi Nairobi wale ono bali abandi bali Nairobi iyo bategeka kuba tujire mbakunya so igendo chawange lina ayato eno ndi mbele singu atimanga nona muntu inande njini bayara bakagara matatu wakati ya sure ndeka kwa masabiki ki tuwakati tuwakati tuwajaka kwa baraka ono to igini ya na igini 60 na yuja kana bona ndeka kata ona yana liwate ona yana ndi ma kusene nyage were ngita ko music ye na ko mo na sai ga sikan bati bado musiki tele mo mata ke musiki ko ngai jari ngari na por diksi ne ta ponyo pia se music because mate ase chipandi na ro de chiyo abantu aba bari chisani singo nda babchi nigi wara abantu bari chisani singo Untuk kata bicara abantu kosenten. Ya sure. Ama sabi kaya ramanya pergi dari dia. Dari pergi dari paso. Anda ada kerja apa nama? Ya sure. Bisa kita dari mana? Hotel dari mana? Hotel dari mana? Tapi nanti sami ini aku begitu. That's why jika bila jini cuma itu support dia malam sekitar. Tapi untuk apa kusi? Untuk mana itu support malam sekitar? Sure. Di promoter na jiwe chara ta mangana mi bi mangana yes ama sabiki na arongo kunyi ko dia masabiki to bata masabiki kategori so kwa sa ko nyane kan kororo mara kare asi like no mo bo ni bwa ko ka ko nyane kan kororo to ati bako mo nde bo sina kwa liwa wali mashabiki yako beka mangana gatinga kwa sana nyane mba ndia mwana sana so kubeka linga niyo ase abantu bali manyenga kwasa kubira dawo timo chando nde wensi ne bandi ya sumbusia na mwana mwana wata yabona ninyi abango be business inga kibandi chinde ku Rukongo kanyara abantu nabakora matera e bandi umuntu ando anse yende moinu ndo muntu ndi mwanjiri ngenda okole ende baja bakore bandi ere main once bari pamoja iyo erudia so kwasa lero no bwate korugwa jite Nairobi bintu mbire wako ndire hoja mwabate performance ya Rongai yes mache temo ka nyoresho Citizen TV alafu na waiga show ni mu bwate lero utawala ne kero reception ya mashabiki ya Nairobi Nairobi musiki wabo kwa kusini ni setio ikigiwa kile musiki wabo kusini ni setio Nairobi kita kira pintu tu nak aku berusia hari. Macam Nairobi. Bukan dia apa? Nairobi bahaya wajan Nairobi. Nairobi kalau usin tu ada nama tu kan? Apa usia apa ada sih? Dia yang apa? Ada apa support di musisi? Yang hari asal. Ini kalau aja lah ada. Waktu itu ibu nak kuasa sungguh ya. Bapak perform materi apa baik. Berarti apa? So asal jenis yang mau saya ini Nairobi ama shabiki awalnya sih dia sendiri. Iya tak bisa. Nanti kan tunataka ko
tayari mashabiki banyine Nairobi yiga yora twongera ubaya kailebo ngichega abantu badali babachikali abantu bona baswabale abantu bali batenda njebuna kwasa nachifunia ase bintu biri na kodre kurumaya yani nko bujana lakini onye na atere sani ya bugire sakane nanje nko bujana na atere sani tadri shabiki songo ndina jena rengo lakini chinga ndio koleta kama shabiki story ya ngima poema by the way tell story no more the story hapa sasa wa say full into details bona ko tayo ndagam dapat kumige dite gisi abana mbara bako kama ngana Facebook online bako na kupige nduko tabia kondama yo koreki ise kutokana kuandamire kwa nyodo chi milioni kuandamire kwa jiro ya saa iwe kondama ikina bongo kwa kana mnyama ekero kuchukulia none miaka bale matamande mbona abana bako rwanda so kama kuna hiyo muziki kuna ndinge mbona ya karibu tani for 1 years bali bako ndonye mumo tini yaka yani am for 1 years miaka ngo ndero wangu miaka ngo ndero muziki wa miaka 20 kanyora kamwana kasi nyini bako somera na ya tole mo so wisi yo si mzuri yo si apa musiti kitinda mom kutikiriba tutiki kutuwale ndamwe tetu tare muna banda bam yes kwa santo jitoche baadaye tanyora historia yao ya muziki sasa na aje kukaribisha Nairobi wote karibu sana Nairobi nimeshukuru ndio mwacha kile ngati Nairobi na wewe huko na so asumo siku moja mwakora kwa nero kwa na wasanii bande kia tu aona bande kuna hiyo kama moja mpare kwa na wasanii ndio bose mubango kwa kwa mukamba na musikisi kari soni ngo bande release yeyo obvio sana kwa kuzira na msainare maybe o ligretio na kwa na regas kwa kwa na babuchi by the way mwakora babuchi ngai mwajiri no next video next thing natoka karabu na Mr. Ngeno kuna bako rumbu ile program to na Mr. Ngeno that's nice ayo ndio na kosa kwa ile kamera yote hivi ligire liwaito asara kanyara senje mtandao na ndio kwa sana kwa nyona wale ngani ile na kwa sababu baada hiyo ndio wewe kwa sababu sana zungumzia mnyama ngana ba wakani baada anataka wako iruka kwa sababu sasa hiyo mtandao genda channel ya kwa sababu international subscribe share like ile support ndao sana na inde sana kitu jishare so wewe ekarabi mura support ke subscribe channel yana na liko yuye ndio kwa ndia se mtandao namba yana yere 0726560879 ile namba yana rangi wale bora yonse jawo TikTok kile mengi sana TikTok no to buje na group na ba TikTok du sawa muri mwanjimbe sana ko tevi nga gandra support ko seniors gandra support ya baito to ko baita ne ka kona ro mugiri ko moitani ndio mo tevi nga pale kigana ki nekikira ga ponya ko kwenda ko kwana manda yabantu na renjere muto ko support ke ro bata ki life fund ndo ro ma support ke ro bata ko sena musiki shoots ma wae satrisi ya bakonye basi hiyo kwa support ya ujinga itira ni dun boema ikira ngatienda bye bye